Yep. Angibingelele futhi. Siyathokoza bafowethu. Futhi njengamanje ubula kusikele ngoboninsizwa uboninduna nje. Kweseka kanjani amandla amangakhothela laphi nabandaba ukuthi abantu ufike nje abantu sebekilindele bakuhloniphe futhi. Okokuqala yonke indoda ayibhekisa amehlo uNkulunkulu, yonke indoda ayigibele entabeni ibize iy'ngilozi zezwe iphile ngalokho kuzoba lula. Okwesibili, thandanizwe, kulula kakhulu, thanda izwe, thanda abantu base-South Africa, thanda abantu base-South Africa ngenhliziyo yakho yonke, ungazenzisi, bese okokugcina yibaqotho. Yibaqotho phambi kwabantu, ubeqotho esithe, ubeqotho phambi kwey'ngane zakho, ubeqotho esithe, ubeqotho phambi komkakho, ubeqotho esithe. Ilula ngendlela eyisimanga impilo, kufanele senze kanjalo sonke, nizobona kuzoba lula kanjalo. Okugcina kathi-ke nabo abantu kade njengamanje lento yenzeka online, abantu bekuphatha kabi igama lakho, uvuke kanjani lento leyo njengamanje kwase kubona? Angikaze ngiwe, angithi ngesikhathi abantu bekhuluma yonke lento ade beyikhuluma, okokuqala into yokuqala engiyi-understandile ukuthi umhla ka-30 ngenxa yokuthi wamenyezelwa yimi bebefuna ukwenza ukungabi nomnikazi. That's why abanye wawubona bengawusaphothi, emva kwalokho bagcina sebeyawusapphotha. Mase bewubona usumkhulu base beyawusapphotha. Uma ngabe ubheka umhla ka-30 yimina engawumemezela, kodwa yimi engahamba ngayosapphotha ama-march. Angizange ngithi ngoba wabizwa yimi hayi ngeke nikwazi ukubiza imarch ngalelo langa. Uyabona, ngahamba ngayosapphotha and ngaletha iy'nsizwa zangihlonipha, zaphuma ngobuningi zeza, njengoba sizokwenza umcimbi wokuyibonga kwaZulu, siphinde senze umcimbi wokuyibonga lapha eGoli ngokuyiphatha kahle kwazi, ngoba amadoda emizi lawo ayengenza noma yini, iy'nhliziyo zawo zibuhlungu amadoda, iy'ngane zawo zidla ama-drugs kodwa akwazi ukungilalela, iy'ngane zawo ziyabulawa kodwa akwazi ukungilalela. Abantu bokufika bayethuka abaqeda ukuthuka kodwa amadoda akwazi ukungilalela. Kuyadingeka ukuthi umhla ka-30 ngoba abafunanga abantu ukuwubungaza ngegama likaPhakela Umthakathi, kuzofanele mina ngibiza amadoda angihlonipha, ngiwubungaza umhla ka-30 ngokuhlonipha ingonyama nokuhlonipha mina njengomuntu owayewunqumile umhla ka-30. So-ke angikaze ngiyiwe ngoba ishwala laba abantu ababekhanda uzungu lokuthi ngcola igama lami bakwenza kabi, bakwenza ngisesikhupheni ekhaya, ngenza umsebenzi wokulungisa izinto zasekhaya. So-ke mina ngiba nesikhathi sokuba ngcwele, ngingayithinti izinto ey'ningi. Babengagadli kimi, babegadla engilozini yakwandabandaba, and ngifuna ubabuka ukuthi kuzokwenzakalani kubona ukuhamba kwesikhathi ukubheka phambili, ngoba umuntu akaqanjelwa amanga, akasukelwa umuntu. Uma ukhuluma iqiniso ngomuntu unembeza wakhe uyamlahla, kodwa uma ukhuluma amanga ngaye unembeza inhliziyo yalowo muntu iba buhlungu. And ukuphatha kabi omunye umuntu engazange akone ngalutho kuyingozi empilweni yakho nasemoyeni ogade wena njengomuntu. Ngithi mina bonke laba abakade begeyiza ngegama lami ngento engalona iqiniso, lindani nibuke ukuthi kuzokwenzakalani, ngoba bahlasela ingilozi yakwandabandaba. Ayihlasela ingilozi yakwandabandaba. Angithintwa-ke mina uma ngiyisegcekeni, ngoba elakithi igceke ngiyalihlonipha ngaphezu kwendlela amakhosi ahlonipha ngayo ezinye izinto. Ngiyathokoza ukuthi unga-accepta kanjani into engango-3 million wawukade uphumilile obala esiZulu ukuthi uke wa-offer ishoyo 10 million. Ayikho imali, ngakuchaza kaningi ukuthi ayikho imali elingana nobama ubudoda, ayikho imali engakhishwa ilingane nobama ubudoda. Abantu base-South Africa bayangisapota mina, njengoba ningibona ngihamba ngikhathalela izwe kanjena, ngihamba ngehla ngenyuka, ngihamba ngo-R5 babantu, ngihamba ngo-R50 babantu, angaze ngifihle, ngaphumela obala ngacela, ngathi ngicela ningisize, and imali yabo abayikhaleli ngoba bayabona ukuthi ngenzani ngayo. Namanje sisacela abantu bakithi baqhubeke bengakhathali, ngoba lokho bethi bakukhanda abantu bafeyilile. Angaze ngiwe, uma ungibuza ukuthi ngivuke kanjani, bengingakaze ngiwangiwe mina. Amandla amaningi kakhulu.